And bonjour, vous êtes en direct de Tizi Ouzou. Vous avez un peu l'image d'aujourd'hui qui est 9h45. Nous sommes à la journée du vendredi. Dans 2 heures, ce sera la prière du vendredi. Il n'y a pas grand-chose pour aujourd'hui. Voilà. Apprécier ces images de Tizi Ouzou en direct. Actuellement, nous sommes au centre-ville. Je vais essayer de tourner un peu la caméra. Voilà, c'est tous les jours. Il ne fait pas très chaud, mais la température paraît un peu élevée, les 2 saisons. De toute façon, nous sommes en été. Voilà, à vous d'apprécier les oiseaux en direct. Je vous invite à visiter notre site toutizi.com, toutizi.com, pour avoir un maximum d'informations sur la ville de Tizi Ouzou et apprécier ce qui s'y passe. Je parle un peu en français parce qu'il y a des visiteurs étrangers de notre chaîne. Je vais essayer de m'exprimer en kabyle maintenant. في Tizi Ouzou كتولي سكوي حمال الحال سوارطاس هادي الصباح اليوم ساكي في الجمعة أنا سنة شوية أديني تصدر لي في الجمعة الجماعة كتولي الجماعة الشيخ أرزقي شرفاوي ما كاديني غولاش الأخبارات القوانا الساكية الصباح تاكية خاصة يتسيدين كرا القديشات دي تموت القبايل دا دي سدات نفخير عندها تسيدي وتمغرا تلعب نعرف بوتري لكن يتزوجوا ولا داشي لا من غير ولكن يعني بس إذا دي شيخ التي يتزوجوا مازال 500 يمدانا نقول كان يوم قارن غقر بينون اللي بس قبل لنا نخوانا تسيين الكارتون للساشيين كنتم غاليون كان غالي كنت كان يتواسون les magasins اللي لأن خمسة نساويلات أنا عشت خاطيني بينن أكن بزاف نقلن غير كمال السلطة دوزي كما سكن غير فوانسا كي كاين الأخبار يعني إلا الساكنين وانتداو
وساعات كنصاوب كاينين يدير بلادي بالله ما السلم كنت يشرح بزاف الناس اللي يبقى التحدي